nizere ko ibihe byawe biri kugenda neza, we wamaze gukora subscribe kuri Step Up TV show. Twari turi mu mukino w'ikipe ya Rayon Sport na Gorilla, gusa turavuze ngo reka tubanze duce muri update gatoya hano ngaha mu ndege ya Sport, ubundi tugaruke mu mukino mu kanya mu gice cya kabiri. Igice cya mbere kikaba kirangiye ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Gorilla banganya igitego kimwe kuri kimwe. Mwibutsa ko turi muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. Igitego cy'ikipe ya Gorilla cyabonetse hakiri kare cyane ku munota wa 10, cyatsinzwe na Kanamugire, kiza kwishurwa ku munota wa 45, cyishuwe na Ndayishimiye Richard. Ubwo ngubwo ni ukuba tureba uburyo uyu mukino uri buze kurangira. Mwibutsa ko muri kumwe na Mambo de Pilote, ninjye utwara iyi ndege ya Sport, ubundi tukagenda twibanira. Uyu munsi dufite amakuru menshi kandi aremereye cyane. Turajya mu mukino wa volleyball, KVB Men's Club Championship cyangwa se Championnat Nyafurika mu mupira wa volleyball, iri buze gukomeza gusazo. Impinduka zikomeje kuba nyinshi, amakipe yanze kwitabira ku bwinshi. Ibyo byose turagenda tubiva imuzi n'imuzingo. Turajya muri Premier League, ikipe ya Chelsea yo ikomeje kugayika kuko ku mugoroba byarangiye itsinzwe n'ikipe ya Brighton ibitego 3-0. Kandi turerekeza no muri La Liga, nayo iri buze kuba ikomeza ku mugoroba. Ikipe ya Real Madrid byaraye yitwaye neza nyuma yaho itsinze ikipe ya Alvarez ibitego 2-1. Turinjira no mu ikipe ya FC Barcelona, nayo ifite umukino uyu munsi. Nizere ko utari buze gucikwa. Mwibutsa ko kugira ngo indege ya Sport ikugereho 5 kwa 5, tuba turi kumwe na Kevin Photographer, niwe ugenda uduhereza ibikoresho byose by'ingenzi kugira ngo urugendo rwacu rugende neza. Reka dushiremo publicité mu kanya, turagaruka turambura amakuru arimo aravugwa mu mikino itandukanye. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amandi. Si byo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and a birthday day or entertainment with Kevin Photographer, you can contact us on 0788773185, and even you can follow us on our social media. Kevin Photographer, online service, make more than one. Turagarutse nyuma yo kumva umuterankunga wacu mukuru bamwita Kevin Photographer, arakubwira ati nta foto nta cyabaye. Nimba ushaka ko ikirori cyawe kitibagiranwa, yaba anniversary yaba graduation, wowe gana Kevin Photographer ubundi aguhereze amafoto meza cyane. Urumva ko vibe ziri hejuru. Turi kugira ngo tubone uko twinjira mu gice cya kabiri, amakuru yose tumaze kuyakugezaho. Reka amakuru yacu tuyahere muri volleyball. Nta kindi kiri kuvugwa hano mu Rwanda ndetse no ku mugabane wa Afurika usibye irushanwa rya KVB Men's Club Championship cyangwa se Championnat Nyafurika mu mupira wa volleyball, iri kubera hano i Kigali mu Rwanda. Iri buze gutangira uyu munsi ku itariki 22, izagere Gicurasi. Ikiba gusa hagiye hagaragara impinduka nyinshi zitandukanye. Nkuko nari nabikubwiye mbere, hari hateganyijwe ko hazaza amakipe agera kuri 38, aragabanyuka agera kuri 32, none yagabanyutse noneho ageze kuri 28. Biravugwa ko amakipe 28 ahagarariye ibihugu 15 ariyo azitabira iri rushanwa. Hari amakipe menshi atitabiriye, yaba amakipe yo muri Congo ntabwo yitabiriye, yaba ikipe yo muri Libya, murabizi ko ari nayo champion w'umwaka ushize, ntabwo yitabiriye, yaba n'amakipe yo muri Tunisia. Nyine hari amakipe akomeye atitabiriye iyi mikino. Hari hateganyijwe ko hazabaho amatsinda 8, buri tsinda rikaba rigizwe n'amakipe 4, gusa byarangiye havuyemo amatsinda 4, ahubwo buri tsinda rigizwe n'amakipe 6. Ubwo niyo azagenda ahura, ubundi hakavamo izigera muri knockout stage. Ubwo ntukureba uburyo ki bizagenda.
gusa ndakubwira ko iri rushanwa riri buze gutangira uyu mugoroba ku isaha y'isaa moya, nibwo ikipe ya APR iri buze kuba ikina n'ikipe ya Black Rhino. No kipe ya Black Rhino ikintu bayimenyaho ni ikipe yo muri Zimbabwe, iyi kipe nayo ni ya gisirikare. Muri make ku mugoroba turaba tureba derby y'umutekano, kuko turadubona amakipe yose y'igisirikare arimo ahanganye, ni ukureba uburyo ki aya makipe ahagarariye igihugu cy'u Rwanda azitwara. Gusa ikipe ya APR nyuma y'uko nkubwiye ko yakuye abakinnyi benshi mu ikipe ya Gisagara, abantu barayiha amahirwe ko ishobora kuzitwara neza ndetse igahagarira u Rwanda neza mu imikino ya volleyball. Nagutinda reka noneho twinjire mu mukino gatoya wa basket. Inkuru ibabaje ni umukinnyi wakiniraga ikipe y'igihugu bamwita Enrique Kabano, akaba yitabye Imana. Uyu yari umwana w'imyaka 18, akaba aba hariya muri USA, ubwo ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho akinira basket. Nibwo yitabye Imana uyu mugoroba, we n'umubyeyi umubyara, ubwo ni mama we, muri leta ya Texas. Ubwo icyo twavuga nuko twamwifuriza iruhuko ridashira. Basket ihombye umukinnyi ukomeye cyane, gusa nta kundi nyine urupfu buriya nayo ni part of life. Buriya umuntu nimba abaho abagombwa no gupfa, nta kundi twabigenza. Gusa turihanganisha umuryango we ndetse n'abasportifu muri rusange, kandi n'abantu babaye hafi y'umuryango rwose mukomeze guhumuriza uwo mugabo wabuze umugore n'umuhungu we. Urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Reka twongere twerekeze gato mu mukino w'amagare. Isiganwa ribera imbere mu Rwanda rigiye kongera ribere mu karere ka Rusizi nyuma y'imyaka igera ku 10 ritabera hano ngaha mu karere ka Rusizi. Irushanwa rizabera hano mu karere ka Rusizi ni irushanwa ryitwa Race to Remember, cyangwa se ni irushanwa bakora bibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi 1994. Ni isiganwa rizatangira kuwa 25 rikagera kuwa 26 Mata. Ubwo ni ukureba uburyo ki abakinnyi bazagenda bitwara. Amakuru yo arimo aravugwa hano mu Rwanda ni menshi cyane, nyuma yaho tubonye ibintu bisa nkaho bidasanzwe ku mukino w'ikipe ya Etincelle ndetse n'ikipe ya APR. Mu gitondo cya kare nibwo twabonye Ferwafa igaragaza ko ihanye abakinnyi barimo Dauda bitewe n'imyitwarire idahwitse bagaragaje ku mukino wabahuje n'ikipe ya Etincelle. Bivugwa ko bagaragaje imyitwarire isa nkaho atari mu mupira w'amaguru, ibintu bijya gusa nk'uburozi byaragaragaye muri uyu mukino. Akaba ari byo byatumye umusore Dauda ndetse n'umusore wa Etincelle, umwe watinze kwinjira mu kibuga ndetse akongera kugaragara asa nkaho ari kwisiga ifu mu mutwe, bamwita Jedeo. Uyu musore nawe yahanwe 200,000, mu gihe Dauda we yahanwe 100,000. Ibintu by'amarozi mu Rwanda byongeye byagarutse nyuma yaho twari tumaze igihe kinini tutabyumva. Gusa nk'abanyamupira nka Rigani Rugaju, umunyamakuru wa Radio Rwanda, we yatangaje ko ibi bintu bimaze igihe. Imipira myinshi tujya kureba kuri stade hari abarozi benshi baba bamaze gukora iyo bwabaga, cyangwa se bamaze kuragurira abakinnyi. Ubwo ni ukureba buryo ibi bintu byaranduka, kuko ntabwo ari ibintu biri sportifu, kuko umupira w'amaguru ni science, ntabwo ari ibintu by'ibirozi n'ibiki. Kuko ugasanga ngo umukinnyi agiye kugura igitego, uwo muruzi uguhereza igitego cyangwa se uguhereza ibyo bintu ukwizeza ibyo bintu bidasanzwe, ubusanga ari nk'umuntu wibereye iyo wakenye, ukibaza ngo ni gute aguha igitego we no kwikura mu bukene byaramunaniye. Biriya bintu rwose umva ni ubujura bukorewe ku mucyo. Abantu nizere ko ibi bintu batabyizereramo cyane, ndetse barimo barareba uburyo babivamo. Nk'uko nari nabikubwiye, ikiganiro cyacu kiri buze kuba kigufi kugira ngo tubone uko dusubira mu gice cya kabiri cy'umukino w'ikipe ya Rayon Sports. Muri make nge nari nkuzaniye nka update kugira ngo dukomeze turebe amakuru arimo aravugwa, kuko
twagusezeranyije ko indege ya siporo uzaza uyikurikira umunsi ku munsi ku mugabane w'Uburayi. Nta kindi kiri kuvugwa usibye Cristiano Ronaldo ushobora gukinana n'umuhungu we. Uyu muhungu we Cristiano Ronaldo Junior ufite imyaka 15, biravugwa ko ashobora kuba agiye kuzamurwa mu ikipe nkuru, nuko akaba aciye agahigo Cristiano Ronaldo ko gukinana n'umwana we nyuma y'ibitego byinshi afite. N'aka gahigo kakiyongeraho dore ko yari inzozi z'uyu mwana kuzakinana na se. Ubwo ni ukureba uburyo ki bizagenda. Indi nkuru ibabaje cyane nuko ikipe ya Leicester City yamaze kumanuka mu cyiciro cya gatatu. Iyi ni ikipe mu myaka 10 ishize yatwaye Premier League, ubwo ni muri 2016. Ubu ngubu nyuma yo kunganya ibitego 2-2 na Hull City yamaze kumanuka mu cyiciro cya gatatu. Nukuba tureba uko bizagenda, gusa iyi ni inkuru ibabaje cyane cyane ku basportifu. Reka tukiraho mu gihugu cy'Ubwongereza twerekeze muri Premier League, nayo yakomezaga ijoro rihise. Ikipe ya Brighton byarangiye itsinze ikipe ya Chelsea ibitego 3-0. Uyu ni umukino wababaje abakunzi cyane ba Chelsea kubona ikipe ya Brighton itsinda Chelsea ibitego 3-0, kandi nkuko mubyibuka no ku mukino ubanza ikipe ya Brighton yari yisasiye ikipe ya Chelsea iyitsinda ibitego 3-0. Ubwo ikipe ya Chelsea imaze gukora rani y'imikino 5 muri Premier League itsindwa, itaratsinda umukino n'umwe cyangwa nkinganye n'umwe, kandi itarinjiza n'igitego. Ibi ni ibintu byari bimaze imyaka myinshi bitaba, gusa nkuko nabikubwiye ejo mbere y'uko umukino utangira, ubuyobozi bw'ikipe ya Chelsea bwo buracyafitiye icyizere umutoza wabo Liam, nyuma y'imitwarire itari myiza, kuko nakubwiye ko ashobora kuba afite amasezerano y'imyaka 6 n'igice. Ubwo urumva kumwirukana no gufata riske, ni ukumuhereza akavagari k'amafaranga. Ubwo ni ukureba uburyo ikipe ya Chelsea izakomeza kwitwara. Gusa bimwe mu bintu abakunzi ba Chelsea bashinja Todi uravuga dufite amafaranga ariko waraje uyashora ariko udashizemo ubumenyi bwa football. Kugira amafaranga ni kimwe muri football, ariko n'uburyo uyinvestinga nibyo nabyo buriya ni iki. Ntabwo kuba ufite amafaranga byonyine bihagije ngo ube wabona umusaruro wifuza. Ubwo ni ukureba uburyo ki ikipe ya Chelsea iri buze gukomeza kwitwara, kandi ni ikipe itorohewe cyane. Bishoboka ko ishobora no kuzabura imikino y'Iburayi ikazakina nka Conference League, kuko iyi kipe ya Brighton yayiside pass ifata umwanya wa 6. Ikipe ya Chelsea iri ku mwanya wa 7 ubu ngubu, kandi amakipe bahanganye nka za Brentford ntabwo zari zakina, nazo nizitsinda ziri buze kuyiza imbere. Bishobora kuzarangira ubona ikipe ya Chelsea nko ku mwanya wa 10. Iyi ni inkuru ibabaje. Ikipe imaze gutwara igikombe cy'amakerebe, igikombe twavuga ko ari cyo gikomeye cyane mu makerebe. Aba bantu babona kara abajeni bato bavuga ati ikipe ya Chelsea abantu bayitege, ariko ikipe ya Chelsea ikomeje gutenguha abantu mu buryo bukomeye cyane. Reka twerekeze ku mukino uri buza kuba uba ku mugoroba, uri buze guhuza ikipe ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Burnley. Kanze nkubwire ubusesenguzi butoya. Inshuro ya 47 KVB Men's Club Championship 2026 igiye kuba ibera hano iwacu mu Rwanda, aho hazaba harimo amakipe nyarwanda, harimo APR, Rege, Kepler ari ikipe ya Polisi. Bizaba ari ibintu bidasanzwe. Reka tuzibanire kuva tariki 22 Mata. Tuzaba dukurikirana umunsi kundi. Icyo ngushishikariza wowe kurikirana Indege ya Sport, amakuru yose n'imikino yose n'ahandi uzaba uyikurikira usibye hano kuri Step Up TV Show. Nimba utarakanda subscribe nakubwira iki, ubundi tube twikurikirana icyo bita volleyball umunsi kundi, kandi komeza udukurikirane ibikorwa byacu tugenda tunyuzaho umunsi kundi hano kuri Step Up TV Show. Reka nkubwire ngo umunsi mwiza. Ikipe ya Man City iri buze kuba ikina n'ikipe ya Burnley, nkuko nari maze kubikubwira mubwira ko team news zivuga ko Rodri ashobora kutagaragara mu uyu mukino. Ubwo ariko nta kibazo gikomeye ngafite, bishobora kuba ari ukumuruhutsa. Ubwo ni ukuba tureba uburyo biri buze kugenda. Ikipe ya Man City gutsinda ikipe ya Burnley difference irenze y'ibitego 2 already iraba imaze
kujya imbere ya Arsenal iyobore urutonde rwa shampiyona banganya amanota gusa iyirusha ibitego yizigamye, kandi Man City niramuka itwaye iki gikombe Guardiola azaba akoze agahigo ko kuba muri shampiyona 14 nyine sezo 14 amaze nk'umutoza atwayemo ibikombe 13. Wumva ko ari ibintu biremereye cyane, kuko nka Ferguson twemera nka tica bamwita Saundi narindyibagiwe mu bikombe we yatwaye ibikombe 13 muri sezo 26. Urumva ko Guardiola arimo aragenda yandika amateka menshi cyane. Uyu musore w'umunyespanyi abantu bakwiye kujya mu mateka ubundi tukamwiga bakamushira no mu bitabo, kuko umupira uburyo wumvamo biratangaje cyane. Kandi n'umunyespanyi mugenzi wabo Arteta nubwo umusaruro utari hejuru cyane, gusa nawe arimo aragerageza uko ashoboye. Reka twerekeze muri La Liga. Ubwo uyu mukino w'ikipe ya Man City abantu bari buze kuwukurikira, turi buze kuzabagezaho ubusesenguzi bwimbitse ku munsi w'ejo. Nta bintu byinshi dushaka kubivugaho, nk'uko nakubwiye ko tugiye gusubira kureba igice cya kabiri cy'umukino w'ikipe ya Real Sport. Reka twerekeze muri Real Madrid. Nk'uko nabikubwiye, ku mugoroba yatsinze Alvarez ibitego 2 ku gitego kimwe. Ni ibitego byatsinzwe na Mbappe, ikindi gitsindwa na Junior bamwita umunya-Brazil Vinicius. Kandi nyuma yo kugitsinda avuga ko yakiriye koro ya Cristiano Ronaldo amuhereza congratulation. Kandi umutoza w'ikipe ya Real Madrid yavuze ko arakeka ko Vinicius nubwo atarongera amasezerano magingo aya, bishoboka ko ashobora kugura i Madrid nubwo bikubeye gakeya. Ubwo ni ukuba tureba buryo kibuzagenda. Kandi ikipe ya Alvarez yatsindiwe na Martinez, nawe watsinze igitego cy'impozamarira mu minota ya nyuma. Gusa ikipe ya Real nayo defense yayo iracyafite ikibazo, kuko kuyiburamo yesi biragoye. Kandi tukiri mu ikipe ya Real Madrid biravugwa ko Rudiger bamaze kumwongerera umwaka mbere yuko asoza amasezerano. Agiye gukina undi mwaka akinira ikipe ya Real Madrid. Ubona ko nyine n'umusore uri kugenda yitwara neza, nyuma ya ikipe ya Real Madrid itangaje ko itazakomezanya n'uriya musore wabo Raúl Asensio. Urumva Rudiger kumukipinga kuri experience ye, kandi n'umudefanseri mwiza kamere. Uyu munsi nabwo imikino iri buze kuba reka nkubwire imikino ikomeye iri buze kuba uyu munsi. Ikipe ya Elche iri buze gukina n'ikipe ya Atletico, mu gihe ikipe ya Barcelona iri buze kuba ikina n'ikipe ya Celta Vigo. Ubwo ni ukureba buryo ki aya makipe ari buze kwitwara. Gusa ikipe ya Barcelona nk'uko nabikubwiyeyo yamaze gutegura miliyoni 160 zo kujya ku isoko, ikareba ko yagura umwataka n'umudefanseri umwe. Ni ukureba buryo ki izitwara n'ikipe ya Atletico nyuma yo gusitara ku mukino wa nyuma wabahuzaga n'ikipe ya Real Sociedad. Ubwo ni muri Copa del Rey. Ubwo ni ukureba buki yakikaruma, kandi tukibutsa ko yo iracyari no muri Champions League. Ni ukureba uburyo ki izitwara mu imikino ya Champions League. Turi kwerekeza ku musozo w'indege ya Transport. Ikipe ya Feyenoord, ubwo ni ikipe ikinamo Raheem Sterling, yatangaje ko nyuma y'umusaruro nyene w'uno musore Sterling batifuza kugumana nawe, kuko imikino yose ayikiniye ni no goal, nta gitego na kimwe yari yinjiza. Ubwo uyu musore w'umwongereza nawe rwose ibyo bikomeje kugorana, kandi ari gihe cyageze tubona ko Sterling ari mu bakinyi beza umugabane w'Uburayi ufite. Bimwe mu bintu bishobora kuba biba ku basore cyane cyane b'Abongereza, usanga bagera mu gihe cyo gushininga ariko bakongera bagasubira inyuma mu buryo bukomeye cyane. Ubwo ni ukureba amaherezo y'uyu Raheem Sterling. Reka dusoze indege ya siporo gutya. Uyu munsi nakubwiye ko amakuru yo yasaga nkaho ari update, ubusobanuzi buzaza neza ejo nibwo tuzinjira tugacacambuwa tukareba icyo amakuru arimo aravuga, noneho tukabiva imuzi n'imuzingo. Reka nkubwire ko rendezvous hari nta yindi, ni umukino w'ikipe ya APR igiye gukinamo n'ikipe ya Black Rhino. Ubwo ni ikipe yo muri Zimbabwe, ubwo ni muri KVB. Kandi mwibutsa ko n'ikipe ya Barcelona ifite umukino na Celta Vigo. Ubwo iyi mikino nibacike
amakuru y'imikino yo nakagaruka mu ndege ya siporo, muri kumwe nka Mambo de Prote nk'ibisanzwe, ndabakunda cyane.